ekitereke cha Igabu Sako Butare cha Muhunga mu district ya Bushenyi bakigabwira mu mataji gabo gona kandi habire harumente embuzi enkoko hamwe na nebindi batakatandikirega bisitereke babandize n'ekitambo cha misa echebembirwe Reverend Father Francis Kaboyine Orugendo rutambwire kurugendo 2018 kushikegisha kurenga buri mwaka ntujatushaba tutunge ibitereke nkisimira mukama kandi shabarahanga uwaresere banke ejo mwanya ogu kuguma gikwatirire kugira ngo ekagera etiyayamba omusociety eti yanyu nyonga ni ndekateka ngo kwamajana gafa ntuza kufanago nkani ndekateka ngo nasakweti nefanago konkara hanga no wamani we bari manager kutandukana na gumana utandukana umwaka kandi ukwendera nako urukusaba mukama aba basimira babakwatireho mu kubika nabo okwiha batandukana bagumerene babegitaho aho batirena n'akaruru k'esitereke kibire n'ishicere bindi noho batungire bitereke bitaro bimwe na bimwe yenda kusima bakasitoma bitu bona abagumerene itwe kuyitandika mpaka hati bakaguma nitwe bakatubitsa bakatusapotinga bakaguma batwine kigara positive amasako Igabu insima Igabu ahaweri izoba yabasa kutuhereza ekitereke eki ikabasa kutugaruza bintu bito biture tugira kintu bika kandi ngisima tine bugarcurabo kuba ibinji munonge byebase bitwasegamirwa mu Igabu angura kandi I'm so happy benyem emgabo biratano nyuyambya absinzobu na hangurente kandi nsima Igabu na nsima Igabu abo buherezo bwetwire tunga ku abantu okubagaruriza okubahereza tugeta reward abantu bakozire sako yabatine bamemba sako gitagizire ki teruho so bamemba no bakutaho sako abakozi bakareberera sente kandi na board nayo n'ubundi buciko nabo bukakora oversight role ekitereke eki tsibire n'ikigabwa mu mataji gabo gona agara umunyakashaka hamwe n'akanuko muri buhwejo kagaramo muri Kajara Ntungamo hamwe na n'ahandi omakuru agandi sako yakibaya Youth Development yashemeza ba customer babo ubwe bari kubahereza ekitereke cya Christmas ebi byona byakorerwa ekitebe kikuru cya Sakweji erukushango muri kibaya Nyakayojo division abagire mu kazano bakatandika kubika nitwe miliyoni imwe no kukiraho bakatandika kibanza ku 11,2025 bahisya hamuhero go kwezi ibiro 30 ku 11,2025 hata bakani babika miliyoni imwe no kukirakira aba basize kubika sente nyinjo ziri kuhingura ari miliyoni 50 twabahereze ente abantu bahinguza miliyoni 30 twabahereze mbuzi nabandi twatonebera mu byinje harimo nkoko harimo imigati no shukari nashimirwa munonga akuba nko kugwa hwiri igihagararo cy'umunonga bukusevinga kuce muga kunyongera futa sente ngo natubampereze cyaro bucango cirireyo sente zanje account meneje mbuzi najhangora ngecarabo icyo bampira abo kubika koronje barwa ko atinguza ku atinkiza kugura miceri tiziza kugura migati byona bampekeraho mwinawo ni simsa buryo mowe no wabaryoko ataka basa kubikana na kununa na kibaya yusi na ferwa munonga okuba musinguzo mukazano ka memba wa Sakweji abire nabika sente ezuru kutandikira hari miliyoni imwe okugarra higuru aho obikire sente ezuru kucirayo omukwiho mu kwezi kwa11 yahangurente gutaha buryo muco gwa kibaya buri biraro na bishatu nutweta ba members bitu abakirize yo koresa kurungi banka mu savinga tubahereza ibitereke bya Christmas ibyo bitereke no muri ngo gumwe ubwo kubagaruza hamwe na no kubebaza aha ibintu byona
ebibatwire nibakora ko kusakwe kuba neragira okuruga sakwe gitandika mu mwaka gw'2024 na nokusya hati yagumire netunguko bwe barikweyonzera aha mubaro gw'abamemba hamwe na n'esente zibarikubika aho twatandikira umwaka gw'2024 twizire tukura hatari umwaka na gumwe twagarikira nyuma buri mwaka ni improvement membership road portfolio road quality hamwe n'abamemba kweyongera ubwegese na no kumanya ebyembiho ko bitwaza turiyo tuza mu biro bikuru kuri simasi nanisha abamemba bitu kugira ngo mubase kwerinda abo kuba mu biro bikuru nitumanya habarimo ibikorobero bingi harimo abashuma na munonga katoyine ke sente zawe nshendo zibika mu sako yawe abo kuba niturebamo ibikorobero bingi mu kuri simasi nimpiga abantu bona tubase kwerinda kandi tutakarire eryo amakuru agagasha kwa Ben Muhozi hamwe na Christopher Imbisubwe.